Poglavlje Odlazak na prvu liniju. Moj prvi odlazak na prvu liniju. Trpinje je manje naselje u Hrvatskoj, u kome su pored Vukovara vođene možda najžešće borbe. Posebno teške borbe vođene su na takozvanoj Trpinjskoj cesti. Najteže borbe u gradu Vukovaru vođene su na području Mitnice. Tokom rata u Hrvatskoj pojmovi Mitnica ili Vukovar, odnosno Trpinjska cesta, bili su sinonimi poput nekada Staljingrada i tako dalje. Hrvatska propaganda je Vukovar odista i nazivala Hrvatskim Staljingradom. Inače, Trpinje je od Vukovara vazdušnom linijom udaljena 10 km. Poglavlje Ernaut van Linden. Karel Diderik Ernaut baron van Linden je bio poznati izveštač Sky Newsa. Izveštavao je iz Hrvatske, Bosne, Srbije, pratio oslobađanje, odnosno iz hrvatskog ugla osvajanje Vukovara. Također izveštavao iz Rumunije, Afganistana, Libana, Iraka i Palestine. Kao svedok, pojavljivao se i na Međunarodnom sudu u Hagu. Tek decenijama nakon rata doznao sam više o njegovoj biografiji, pored ostalog i to da pripada starom holandskom plemstvu koje potiče iz 14. veka, kao i da mu je otac bio diplomat i također ratni dopisnik. Poglavlje Radio-Killing. Navod. U početku je mesto našeg boravka bila delimično ruinirana prizemna kuća, napomena od starosti, ne od granata. U dalju je većina kuće bila potpuno čitava i nikako nisam mogao da povežem tu sliku sa onom viđenom na televiziji pre dolaska u Slavoniju. Navod. Meštani su nas zvali na kaficu, iako sami nisu imali dovoljno sredstava za život. Napomena, bilo je čudno videti bedu kod ljudi koji su imali u vlasništvu dvospratne i trospratne kuće, ogromna gazdinstva sa celokupnom mehanizacijom. U istočnoj Srbiji, naselja manja od grada često izgledaju sasvim propalo, mrtvo. Dalje je ostavljao dobar utisak čak i usred rata. Imao je izgled napredne varošice. Navod. Iza kuće neko je na buništu našao uložak američkog šlema. Napomena. Čemu sve taj šlem služi? Kada sam u vojsci dobio prekomandu putovao sam galebom. Do kopna smo pošli, desantno-transportnim brodom. Pošto je bila bura, a brod se valjao na talasima, mnogi su povraćali u svoje šlemove jer im je bilo strogo zabranjeno da ne prljaju pod plovila. Poglavlje Go home Četnik. Navod. Sada i ja mogu s punim pravom da popujem o ratu, napomena, pa kada vam neko čitav život govori, ništa ti ne znaš, još si zelen, a mi smo uradili ovo ili ono, naša generacija zaslužuje vašu večnu zahvalnost. To je onda prava tiranija. Konačno i moja generacija ima šta da kaže, ali ne lezi vraže, ratovi 90-ih ipak nisu nekako oni pravi ratovi. Eto, nije bilo, recimo, Nemaca. A kako bez Nemaca može biti pravog rata? Nemački mlazni lovci u napadu na Srbiju 1999. godine i nemački kontingent na Kosovu, to se ipak ne računa, pa to ipak nije, za Boga, SS. Princ Eugen. Poglavlje Enter Sandman. Navod. Postala je neka vrsta ratne himne i vrtela se i na našim i na hrvatskim stanicama. Napomena, u svakom slučaju pesma Metalike Enter Sandman bar nije patetična kao Lili Marlen, najpoznatiji šlager Drugog svjetskog rata. Malo ko zna da su ovu pesmu voleli i Englezi i Amerikanci, da je ispevana i na engleskom, da je slušana i u Koreji i Vijetnamu. A prvi put u istoriji Marlen je emitovana iz okupiranog Beograda 1941. godine, odakle sada stižu i radio talasi 202. Poglavlje Reflektor na pušci. Navod. To smo ponavljali više puta, menjajući uloge, a sve u cilju razbijanja straha. Napomena. Ovu caku, sa baterijskom lampom, video sam u filmu Omega Man, sa Charltonom Hestonom. Ovaj potez je verovatno mogao da se okonča i tragično po mene,
ali tada nisam razmišljao o tome da lampa više odaje moj položaj nego položaj eventualnog neprijatelja. Ipak, zašto onda vojska i policija u Latinskoj Americi koristi baterijske lampe pričvršćene na puške tokom racije? Inače, u vezi straha na noćnoj straži. Turčina ni pretnjom, niko nije mogao da natera da stražari po mraku, verovali ili ne, zbog straha od vampira. Tada sam prvi put čuo da i muslimani imaju svoju vampirsku mitologiju. Čime li se brane od njih, belim lukom i polumesecom? Poglavlje Trotil. Moj odlazak u napuštenu hrvatsku kuću, u društvu Drajinca, napomena. Ništa od zatečenih stvari nisam uzeo, jedini plen koji imam je fotografija koju sam pronašao u drugoj hrvatskoj kući u kojoj je bila stacionirana naša jedinica. Ta fotografija, koju sam spazio u vitrini trpezarije, verovatno je snimljena godinama pre našeg dolaska i na njoj se videla kuća u kojoj smo boravili i to u trenutku njene izgradnje. Poglavlje Četnik Mađar. Navod. Podižemo 3 prsta, ja sa, nažalost, petokrakom na kapi, oni sa dvoglavim orlom. Napomena, pomenuta zajednička fotografija sa četnicima je jedan od primjera ratnog apsurda. Naime, moj deda po majci, koji je pred kraj Drugog svjetskog rata imao 24 godine, dakle isti broj godina koji sam ja imao kada su i mene mobilisali, bio je prisilno mobilisan od strane Dražinih četnika. Deda je inače bio simpatizer komunista, a eto, sticajem okolnosti poneo je kokardu, koji je mrzeo. Sa druge strane, ja, po ubeđenju antikomunist, morao sam da nosim zvezdu, tako je bilo barem u početku kampanje, kada je oprez zbog sankcija uslovio kod nas vojnika veštačku trpeljivost prema tom simbolu. Ali vremenom, kako je disciplina popuštala, sa šlemova smo sastrugali to komunjarsko obeležje, a sa kapa pokidali. Nisam verovao da ću to da doživim za života, a doživeo sam čak i raspad Sovjetskog saveza i ukidanje, nakon 70 godina rada KPSS-a. Za mene, antikomunistu još od osnovačkih dana, ovo su bili odista događaji za pamćenje. U svakom slučaju, ne spadam u ljude koji žale za Josipom Brozom i Jugoslavijom. Ono zbog čega jedino žalim, jeste način na koji je ta veštačka tvorevina uklonjena, zašto se sve nije odigralo kao u Čehoslovačkoj, mirnim putem. Poglavlje Apatin. Razlika između ratne i mirnodopske zone, između Dalja i Apatina. U Dalju, civili na ulici, a posebno deca, obavezno dižu dlan gore, u znak pozdrava čoveku u uniformi. Uvek, ako ne odpozdraviš, izgledaju uplašeno.